Pemirsa Bali medrebe mekudang-kudang gaya seni lukis. Sile tunggilnya lukisan kaca stil naga sepaha buleleng. Ring desen ucap pemekas dusun Delot Margi, wenten studio seni lukis kaca, duen sang sane sampun sede ketut sentosa, sani pindah ke sile tunggil pelukis kebanggaan buleleng. Maka sami karya ring studio puniki sampun kewarisang majeng okandane Made Wijana. Indek Kapurwan Seni Lukis Kaca ring desa Naga Sepahe sampun wenten sadurung kemerdekaan Indonesia. Pamakasnya ne warsusiu 917. Dawak punika silih tunggil saudagar wayanitia marencana ngaryanin lukisan kaca antuk gambar anak istri ngangge kimono. Nanging dane nenten uning sapesire sani pacang katunasieun ngambar inucap. Selantang pemarginnya nih ketut negara utawi sani kata kesengguh jero dalang dia kapercaya ngaryanin lukisan kaca sekadi pengarsan wayanitia. Raris jero dalang dia presida antuk ngaryanin lukisan wayang kaca antuk prasarat gambar anak istri ngangge kimono mangde kaslehin malih. Ri sampun cumpu jero dalang dia raris ngaryanin lukisan sanema patitis Arjuna Wiwaha. Ngawit saking pemargin inucap ngelimbak seni lukis wayang kaca ring desa Naga Sepahe. Jero dalang dia raris ngelimbakang kuagedandani maceng Iwayan Sangre, okandani Nyoman Subrata, ketut sekar, miwah ketut swambe sani sampun sede, raris kelanturang oleh ketut santose sani sampun sede, gelantur Made Wijana, wayan Arnawa, tur kadek Rusdiase. Wayan Sangre wantah ngwarisang kuagedan inucap maceng okandani inggih punika inyoman netep, miwah putudane kadek Suradi. Selami kalimbakang oleh ketut santose sani sampun sede, lukisan kaca sayan kaloktah ring tengahing krama. Tias punika dani katah nyaringin pameran ring Nusantara miwah dura negara. Lianan punika kuagedan inucap taler sampun kalimbakang ngangge lakaran botol, toples, gelas miwah sane lianan, sane malakar saking kaca. Dane nenten purun nguah corak lukisan klasik sane nyerita yang puayangan ke seni lukis modern kontemporer. Nanging perjuangan iketut santose ring sajroning ngerakse kesenian lukis wayang kaca khas desa Naga Sepahe puput. Santukan santose kecelakaan lalu lintas sane ngawinang dane sede ring warsa kali-tali kalih likurne lintang. Sepeninggalan santose akeh sane narkayang panglimbak seni lukis kaca desa Naga Sepahe nenten side ngelimbak malih. Nanging okan kaping kalih ketut santose Made Wijana nepasin penarkan inucap. Dane lulusan sarjana pendidikan seni rupa ngelanturang tetamian leluhuri. Wijana taler pindah ke si tunggil pelukis sani ngaryanin corak lukisan ngawit saking klasik puayangan corak modern miwah corak kontemporer. Dane taler ngelimbakang seni lukis puniki majang generasi pelantur nyani. Komang Yudang Uningayang.